Wandere inge omea Mount Kenya East nara Professor Kindiki umete statistics ile kuonekana ruari Kenya ruari ni ati mumiru arari muyuthi mumiru wa mtu ari among the top mtu rawithira athomi lakini kintu kia kuriara nini ati itare kuandikana itare appointment isi onde turarinya na appointment cia sha ito kwetha twina appointment cia itebi binene muno thirikari ni cia inya youth position ki thirikari nene thirikana lakini mumiru uwe mturo waandikie mtu munini muno kwethira mumiru uwe mturo thomi muno among the top antu braba thomi na kwethira mumiru uwe mturo na antu baba andiki ba nini ni ironically na tukirikana bwe yaba tutria antu bara especially batu youth twaringire thirikari kukura na antu bara batumikire muno kwetha twi support thirikari ruari unemployment nembete kwethira ye an issue kere batwe despite the fact that itwethete twina antu bathomu muno aja mero itombete kwethira tukethira twenyuma kere employment kumaanisha na beto baraba thomi bateko kwa considered in those opportunities as they arise. Thirikari nene kuandikana every time ke public service nalo turongo ke iteko thitho bure lakini antu bara bakwandika bakuma ndene ya account ya Meru ni antu ba kaimono na tukiuga twina thirikari iria ina mumeru ndene buru getene kieguru kwou turia yuthi to Meru kaunti tukuria atwina thirikari gikwaria kana tubathika twina thirikari na tukiona mathitho ya thirikari eu ndene kaunti yetu ya Meru kuruki baruga ne bonete mibango ya gukiria mbeo mbithi gituzo na mbere kaunti ire ingi indi Meru gute mubango kinya jomwa bekirwa bakiuga rero ni beki mutene jokura na gutejanwa ja munda jwa kirumi amwana kwithira bare na namba 2 ajanze gorone lakini imwana wetu thaire tukwaria thigitaria kugawa intobia thirikari bato youth tukumeana ato tigi to youth ba Meru county itokwana bethi ronga county wingi beithia mantu ja maingi ja youth lakini youth ba Meru county batigi nyuma na irio tukwira batu twina mwana wetu kuigira tukuromba thirikari ikwithira youth betu ba Meru county pombe kwithira kinyabo bakithira empowerment ura bangi bakugitirwa itwanete county wingi inya outside Meru outside Mount Kenya beithira empowerment njega na ketha bena youth summit tiao tigo empower a youth ba county yu kwa youth betu wa Meru county nyamwe bagwetia empowerment yombethe consider ko empower mumiru kana muyuthi wa mumiru kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore twende zote si Singapore kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore na kenda muyuthi wa Meru ethere pate ko consider kimanto ya empowerment tora county ngi tukwana sina Linda Summit itukwana county ngi muyuthi ya empower ko politically economically na socially ni barombetero thirikari kuingia jamwe ja mawira ne bekire ya Meru muno kire gukira kimera kia mira na kuruki gwikira yuthi ukaria bwa kung'ana ni kenda bagatiga kugwatwa baukira tuju twao tukuromba na giteo kinene ta yuthi ba Meru mira eritwe siasene kenda no ntwa bengi betu tuthomete mira tiuma babengi betu kwa yuthi babengi muno bakubwithi biashara ya mira iko ayuthi baba ingeru ari bari yera na family nyinge muno ire yera mira nerito siasene iko manta menge thirikari promise ku withdraw cartels ke mira iko manta menge thirikari promise manto ne mira umiririe thoko itorone siasa kiwanga ena weranga tutomba wiki Djibouti no ntiko nthenge wiki kuo na yure rwente ngi ura kawa gakurerwa ura mayani ya kurerwa kenda mira ithire consindwa ke kintu kia maana ta kintu kia maana ta kawa mayani kana nyatumba ko bite kwendwa nenya mira ne consider to siasa ne please butukuromba mtu wende ombewe mbithe akomba kwithirwa ekura mostly ki politics kana ki mantira yangi yonde withire mwana ora yukwa ka abducted na hivyo tumadhai tuku resist manto na abductions tukera walindas ba tulweli na ba tu diatire mostly na bedro ba first bedro by first line kwithira ba tu diatira ba tu as young people ki reporter Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Ibaya mno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ntuboro nuru na njira ikinyanilete tugeta mbere na riboti cietu ni ati nende akariba wandi ya Mwanganthi bachumirite na kumeneria nene MCO wijekene ya Njuki Mugambi amana Kenya mubunge bagicigo mbunge ke Centriment wijekene ya
Rojikene ya Mugambi nende bakiwa urabijikene Kirimangoshine bakiwa bonende ibare minanwe nontu bethirite bakibekire mawira na yorongo yarabethirite abakire mo kinyanile kumendra babaromba kura mwakene yongirire 22 bakiari bawete nende Mugambi no kabomba bakomba kwithira abakibani drono twitete nontu tikyo kyabata abakona kumania na utongeria bora betete na mbere na kugwata mbaru siasa che one time bakiwa kinyamo MCA wona kinyamo bunge no mwanka bakabani drone twitete riboti ya mwandiki wetu Wandeto Jeff Wagituma nabo akariba wandi ya Mwanganthia barabari na gikundi gikumenyekana ja sauti ya Mwanganthia ni baumirite na kumeneria MCA wao Mugambi Njuki bunene na kuga bakethera bakimweberia utongeriene kiri kithurano kijite ke mwaka jwa 2027 nuntu naete murongo na kuga kinya mawira nethira kibekira kagita ga siasa na aremi kubojuria mheshimiwa wetu natwirite akathithia factory iri antu bagakunda akanjo ici bakagwirwa na ayuthi betu bandikwe na akariba Mwanganthia bone ngugi na ndi untune bubu mheshimiwa wetu naere murongo kankwenda kumwira nuntu borongo bwawe na paki na ende nuntu na ndi untune bubu akariba Mwanganthia bati umwitikia na bati umwenda nuntu araere murongo na kwaragia orongo na promise ite Mwanganthia ngugi nyingi ira untune bubu igatethia Mwanganthia nuntu tukejotegera kinya ukanenkera kana kanini mbacharikaga kinya ukanenkera kana kanini turakita kari manjira indi untune bubu kwina promise irekite auga akathithia migate kithiururi tuthie ngugi guti mugate jwaruma Mwanganthia kinya jumwe antu betu ti uma ane ankiariria njira ya kaongo gwatwikie nithi thai turite jana aru atukoromba murungu gwatu kaumira ku Njuki bejie na ngabana ao ngabana tibu anto beto ya tu promise uga keguru kya kathi agagekuneka lakini to make the matter was arogamie na kanywa ka nene buruburu na ale mokeri murungu na ale reverendi auga we ejeta gutethia na eromba kweri anto beto eromba ri atethia keguru kiria oni nkoria Njuki kiuria ategete anto bandi saberete mwanka bathire augere agatuthire assessment arete daktari kaongo mwanka narwa ingarama nkotoko gita tugeta general asoka atwira akatuthithiria skuru agatuthira kirasi ya special kirasi mwanka narwa ana bonde barabemento kabako mamanja asiari bariuma mukoro agatiwa agakaria mwekoro ageta mundene mwekoro atiwa akaria mukoro ageta gutwira morome anto bandi saberete Njuki kora ugere tuthire one Nkoroki ni baitirite kathangu thio mujumbe wao Kirimangoshine uria bakuga kinya nyuma yao kumuthura gipindi kya biere ja mujumbe na aremi kinya kugitanga kisigo mbunge giki bethira bakiona utongeria maturene uti mujumbe ongidene ya Century twathura mianka 10 tiga mheshimiwa Kirimangoshine mianka 10 kana mianka 8 batu kinyoke ya kwithiri mwekuru urakamatite u antu wetu tithena mwana bwato turuga mwankara twakinya tukwanjira kugitankanja na mwana ore mheshimiwa Kirimangoshine akamatite gitumi niki kuma abotho guchibwa ruguru Century bwa ruguru mwanka bwa gaiti batu katwanjirite imurungu nyo tutethetie kirema kandigaririe batu ndo moro represented memorandum kana public participation na ala charia twegitangagwa administrative unit na twaigua inge ichaumire na baewa na cianga citendi na ndere kithurano giki kia recruitment ya jeshi yetu ira twaei kaikirwe na ara kwa raimu na bara ibaerwe sub county na ndikuwa taithura batwe ana beto batandikwa ura turingo kirieterwa ngugi toria tukero mheshimiwa wenu Kirima no bui kuthingata mantaka ende raimu we na thingatire na aye wendi kuota ni ara bakirikiria baugite na ndi mujumbe ujo kinya wekire kithurano kijite kabakethira bakimwania nikenda bagachinchi otongeria kiri gicigo mbunge giki mheshimiwa Moses Kirimangoshine no kuria mono woro thiuruka Century yonthe ukiuga kawaga kwiwa antu beto munene wa security
security ndene ya settlement no Moses Kirima rira kawa kayero Moses Kirima guchine ne kiantu tajukire atwa ekono rore yakawa ko tiga gutwa ide John tonto bakonjira kwendete gutukana aruge ite byanjira kwandaka ire kwa kanjire kwendele settlement tiga gutwa ngaratani Moses Kirima guchine ne gitare akure gukinya turuga siagana ne singa na kile tunataka kupromise tule sauti ya mwananchi ndene Mwangandia wandi torenda gukwere gitare akure gukinya re kuga 1 tori kwera Moses Kirima guchine kaire 1 Kirima na wathiurukite akiuga tuta mtwacho tuta mwe barabara twakine kangara miguru ne tuta mwe kuga ate tuko buruga tuta mkai 1 time Kirima 1 time anjoke 1 time batu tu nyuma ya Kariba Mwangandia na tukabakaria na tukabatetera gutigwita boyega mwanka tu kikise Mwangandia yetu na settlement igwitai Ukiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ipeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma tugete na mbere mubunge wa gicigo mbunge kya Bore Mugambi ndekire na chumirete na kwithira akiriana na ngutuchithirete chitamba ate chukuri akiro tekiniko nike kuthira kiare na wite akuthamuko chukuri ni utire kumba kwithira ikiarama na nkuruki ane kwithira kiona kanyaga kwa mukira aritwa baba ingirwa no mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni Akiaria mubunge wa Bore Ndekire Mugambi na theretie nguto ire igutambua ati cukuru ya Kirua tekiniko ke kuthamwa untu akua ukore na cukuru yele polytechnic na TVET na ni polytechnic ekuthamwa na nikenda TVET etana mbere okura akiwa Rais William Ruto na ritete ngwebo katho amwe na kureta mirandi kathomba cukuru ira nikenda etana mbere okura agiukirira bonene barabara na nteto yu akiwa kaita karaba kwaria kire mwingi ne barasi nteto sire na uma na wetekeka yetu ya Kenya, President alitupatia milioni 15 na hiyo TVET sasa imeisha. 3 weeks ago tumepatiana manyumba 520 ya wanafunzi. Basi ya hiyo shule ya Kenya Technical inakuja ile President alisema. Kulikuwa na polytechnic hapo, hiyo polytechnic ndio inahamishwa kutoka hapo kwenda pale nyingine. Lakini unaona wajinga wengine wanasimama kwa TV wanasema ati TVET ya Keru inahamishwa itoke hapo sijui iende wapi. Ni ujinga gani hiyo? Sasa hii vijana, hii watu wanaomba kura. Muombe kura bila kudanganyana. Muombe kura bila kusema uongo. Muombe kura na muwe watu ambao ni kuaminika. Na mkiona watu kama my friend, don't waste your time na watu. Hakuna pahali Kirua Technical inaenda. Government imechange program their courses. Ile ilikuwa miaka 3, sasa mingine inakuwa 2 years. Wale walikuwa wangojea graduation next year, imefanywa this year. Kwa hivyo kuna vitu viwili. Polytechnic inahama kutoka pale ibakishe Kirua Technical TVET. Na hiyo TVET sasa imeisha na President William Samoei Ruto atakuja kupatiana hiyo shule officially. Nkulukia rwakinya kethira batena matoka na metho gutiombeka thirikari kwithira kireta mirandi kathomba cukuru wira na ninge kwithira cukuru uyu kwebelwa ntu akwa mwakene twitite kareterwa aritwa 3,000 ni ataomba kwa nyumba 500 alafu nasema imehamishwa. Hiyo watu wako na akili kweli? Yaani hiyo waka nyumba kiana cukuru ile teu. Yaani vikale kana kama mwelea amua yaka nyongozi kiana. Bana. Hii watu wengine hapa wanakuja kuomba kura na Mungu. Ukanekera antitabau. Bako ya kunekera antitabau. Responsibility. Pakeja bendi ile European Union. January tutakuwa na additional 3,000 students pale Kirua Technical. Akirikia na yakonia mathomo ya ujuzi mashinani ariwa ujuzi mashinani my brother, ile umesikia
Hiyo akina mama wako hapo, vijana wanafanya welding, huyu mama anafanya tailoring. Watu wengine hapa walisema ni upuzi. Sasa hawaku provide alternative. Tunakuja ku graduate 1350 hapa Tutwa this January. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende wa Laiboni. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ntheto Mwendi wa Laiboni kumanterechia buri no ntuboro nuru na njira ikinyanilite tukiura kataro mwiko wankanterechia Tharaka nara aitithia bikibiki kumanterechia Tharaka boretwe akwithia bakitithia bikibiki chiobo ya kaiteneka kathie nkunkuru kiba kirombwa akwithira bakithiatira mawatho ya barabara kenda kinyako ebanire na mitiro iyo bakwithira kioneka kaiteneka kathie nkuri botie mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna. Anene babikibiki ndani ya gĩcigo munge gĩachukaga mang'ombe ibarothiĩte gĩikaro na andũ angĩcio karĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũrũana na mĩtino ya bikibiki kagĩtani gaka kathigũkũ. Tulikuwa tunapanga mikakati ya usalama vile tutakaa na wale wageni ambao wanaingia, na pia vile vile kuhusu mambo ya kufuata sheria za barabara. Traffic rules. Gakere mukariri gete wathitha bikibiki agatarakanithia Mosi Magwera na arutete mukana kirimandere ba mabikibiki na barabara nacio. Tukiambere gitwariria ni twauga kwina ageni engi muno macaga tariu ni gucite ageni na magaca na mabikibiki twauga every sector Irimani ana Tharakanithi kaunti no mbuge Irimani riria rina mugeni kana mugeni ugaca atigakwire aumite Nairobi aca kuiga asau athokoma thiete nto mau nimo tugucukia ni mathie makaiya bikibiki magaca musimu wa Christmas after maca mekala au makaloma bikibiki enge makathie. Tumekubaliana na wao pia waripoti kisa ama visa zozote zile zitatokea katika maeneo yao ya kufanyia kazi. Gakiuga bikibiki riko ringa gituma barabara nena irene na mataa maingi kawatwa ba exhaustive inu ikuringa ni twaritie severale na atongoria nimbitite machairman twatongana nonto wa bikibiki inu please kiongozi mbare uri nonto no kumenya no muntu ne icura wikirite bikibiki inu exhaust anjichunge na thiarute nonto ne thireti kire usalama na riu kamugocerua mbera nimenda kumera kamugocerua nonto bare ukagwatirwa utikaringire chairman welimo kimwero kugwatwa kukathie station kuringana na bora kwa betukua uthii ugure exhaust njero ucenjanirwe nenu yaku utigenu nabo kwena mataa mange namo magure. Yes, tunakubali antumetumekira magemia bikibiki lakini tugemetie excess kwena taa ikulalamikirwa ni traffic na tukulalamikirwa nkulalamikirwa kumenge taa inu ne kumulika anega ana kuthio uthiete na maguru ni kulungama ni tuthie to reduce anaikira gataa ga size please utika risk nontu riu ona wagwatwa tio tutibota gugutethia ringi. Kiroma mandereba batikanye nchobi bathithĩtie bikibiki igita rĩrĩ ya sherehe tutira antu metu matigacereke ni tugwitikiria macereke but kegwa ni sherehe thie sherehe wambite kuiga bikibiki utikathie kunywa na bikibiki ucoka ucakurutha accident njirani koguo ni tukumaromba na gitio o bara makegwa mari makegwa na maria turai namo makathi kumera matuthikiririe butukumera nontu ikegwira njira imwe ya kurigiria accident utwike wathi kirabu wa makuri murevi mukina twika arevi maire me bikibikira kundu magutane okirebaga magecigo munge gachukaga mang'ombe konta Tharakanithi nkiripotera Meru TV rito Kambita Ndagara Waiguna. Ndagara Waiguna ni mwandiki wetu wa Ntheto kumanterechia Tharaka. Joshua Kirimu muungania noro ni murwamiri wa municipal board na ndinachumiretie na kumba kwithira kiruta mataro kiri muingi ndira twerekerete thimamburene ya Thionku akiburia pombe kwithira bakimenyera kaiteneka ka Thionku na nkuru kiaronete kanyega kwendera akariba Meru Thionku injea. Ganiana no chairman wa municipal board nacoketie nkatho kri governor na nkuruki kwendera biashara igita riri ega ria Thionku na kubera Meru kiasete ne baikiriro kabere kenda bakona twanya tutwega twa uriti bwa ngugi. Oni Mbeta Joshua Kirimu Mungania yoni ntongeretia biashara ndani ya Chamber of Commerce ya Meru na ini chairman wa municipal board ya Meru
area kwenda kukimutindo juma kuma municipality gwita city kanjukia kanyaga kambere mbuge Amiru ibu bwega itukwenda gucokeria gavana wetu nkatho muno nontu gavana aina mathugani ya manene muno ya tauni ya Mutindwa ya tauni ya Miru na mantu jara jaiku gavana naugite na kwenda na tete gavana itwinde tukugana ndituruga twe Miru tukauga ibwaga Mutindwa yuitie UST onto Mutindwa twina mantu jonde jara kwenda kaja city ibukulika no mwaka juju president wetu na lejere na uga kaibia Miru level 5 idurere level 6 ya Kenyatta National Hospital na kenda thirikari rete intobia yo na kenda thirikari yomba kuthithia ngarama ya ntu bara bagutangwe nao jongwa iyo mantu ya utuma city ya city ndene town yiji thirikari nene orindi ni turite kuma January bakambiria waka bakwega koromone ya 800 million ikenda tumba kwa city iba gucoka itukuthithia mugutano na iria ni tukuthithia sewage uteta unyumba kwa city ka sewage ya kanini coverage itukuthithia sewage na sewage ni rale athina onto contractor turainwe ataitithira ngugi akara kumya kama gwanja lakini tukuibwaga kidi minister Ruji mutana wetu wa mawa ara mwingire na achoka na ndaba kuya tendering kenda tuimba kuthithia sewage system cost ni about 1 billion igakaba mwaka kemu irukaba the entire makutano area ina kabisa mwaka itakithoka na kaberia inge iu ni ekomba gututeithia kenda tumba kwa city from where I sit itwitete bwaga na tucokeria na bantu ba siasa politics ibuye turale athine nyingi muno ya kwithura twindu wene full time kuma tukuringa kura ira ciamba cia thira antu ba siasa baracokere bakaranthi kuna betekaniria na nandikira gitawa political noise gituma kiathira nä ayirite abiashara asiri abera opportunity iria cijite ni nyingi na cia kurigaria bakareka itherå ibangi ni bombe baigwatire mburi antu ba biashara betu ibambirie kurugora metho bone opportunities irikeja na irikeja na city nondu city keja mwana ikiuna kurire na no mwanka gachiarwa na ndikira kibwirite kuthigwa na antu ba bengi bakomekinya kuma Nairobi na kuma kungi antu bakwambiria kumenya Miru City na ibakwambiria gwiyochwa space nenderete antu bonthe thigũkũ njega na igita rĩthongi unia kuga Merry Christmas itugurie na itukene na tuchokere Murungu nontu bwa mwaka juu nontu wajo kuthira na tuwere prosperous 2026 we are looking forward for a very very good year, for a very prosperous and prosperous kedirikari prosperous ke muntu wengwa prosperous o antu bondi muntu kenda omba kutagara ikinya ringi bugwa gasa Mbita MC Mwitonga nkiripotera a Meru TV. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no ntuboro nduru na njira ikinyanilite na ripoti ya Mwitonga yatunenkira kanya kawikira gatante gicunci kio tukia mbere akia Ndeto cia Meru TV o roketa kureno ntinchokerete na yangi ya maingi.
Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721152709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Karibu sana kile gicunji gitu kia biele kia ndeto chia Meru TV oro wambita muthoni wakiramana na tuchukire nkatho no tubo tuthiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube mona kinyo tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda kukwata ndeto warachira tunduka Meru na kinya ome ya Meru tugeta na mbere na ripoti chietu ni ati Kenneth Gitonga rune CEO wa Meru Nderi baliongete ndiunga yawe na atungire banki ntereche mitungu kenda kwa idea waki na wetu na mbere boki thikira kikeri kia kubwithe bya kurebya ng'ombe ki wakwa ntereche mitungu wa kirinende na wete mweri ne twetete kithiki kwamba kuthira kikiambire kubwithe bya kurebya ng'ombe untu borobo atumarimi abombe kuthira urimi bweri abombe kuthira bogiukirwa na njira inene na kinyari imberi abakethira bakigunika kumania na kithiki riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. This project is worth 486 million. That is phase 1. Phase 2 inakuja na phase 3. Na phase 1 wana PS ni tuanze kusiaga chakula ya ng'ombe. Na hii machini itaanza na capacity ya 10,000 tons per hour. Hiyo ni kusema lori moja per hour. So in a day they will be able to do about 20 lorries every morning or every day. After that tutaenda phase 2 when we are going to put in the dryers and the expansion tuweke line nyingine because the line ya kwanza imetumia 486, the second line will cost us 200 million. It will cost us half of that.
but we shall be able now to do about 400 tons per day. Tulikuwa tunahesabu ikithiaga rori 20 o muthenya yata ndabu igeta rori 40 tu irio bitanga Meru akira kire jambe ya murimi more than 50% ni irio bya ng'ombe through all of us. And number 2, gintu kingi na ndikira kiumba gututhukiria biashara kana kiumba gutuma quality area kenama. It is that same field we are talking about, because pembe chiora chikagwa na chiera chikirwe ng'ombe tu. So Meru has become like almost an open market for everybody. Wajana yobi yaku ako ndi bichaka wara ara ni biye tonya kabi ya biga toro. So tomba ko tena biashara na agwe rakiro yo mtonge atuthukiria kana kathuka no ndubwa quality. I want to report one PS. We have upgraded our factory and now we have been ISO certified. Itoraza in the certificate last week. Kwa mbere kiumia kia mbere kia January ngabu itakaire ya to celebrate gotweka ISO certified, which means union and area operating na international standards in area leto ne nyuendene dunia yonde. So we are going to receive that certificate in the next 2 weeks. Na kidike kimoya ga tuteria no to komba kuga bia korea birango mbejeto ikorea, we know the content and our milk will be very, very safe and international. So what we are doing here, we are saying that we are preparing ourselves for the great journey. Non to the in area 640, to gonna maziwa 640,000 liters per day. You know our target is 1 million. And with the coming of the feed mill, million itafika ama itafika? Mnaona itafika? Gavana wetu ke budget yewe mbere na arari agwika mbecha cia kugura mbeu ya mpempe na babu ibo kumenya gavana already na distributor mpempe ciawe mbere nga iura na ko aremi baandite mpempe. What you are doing here today kaburugurete big opportunities ciare mibeto bangi bomba ikobo support baburetera mpempe na mpempe u ichikomba ko kwethira chi part of the raw materials iria bugatumira kudithiria bya ng'ombe na nyonta galia ri niri gukamata irenja uri ando ba momento ndo uri manda mege munoni tale ni madhabu tueni selfish mema ndo ya kwande da buna deputy president manto ambo chedo. It is not timanto wana, because if you look at the provisions of the Constitution of the Republic of Kenya, it is a big favor and a big honor President Ruto has bestowed to this community. And they to our deputy president to garwa bayi daraka bayi batigania bayi bayi ment lagi to nana anga Mount Kenya inya babu ora kichura ki hioria. Let us be selfish to support ni mantu ya na tu enya to bantu na bakuwa iboya kimurungu. Tugeta na mbere na riboti cietu cia Meru TV ora bambo bakari kumantereche yembi bachumirete na kuri thirikari ire tongeretu ni gavana Mutuma Ntwethinkia kwithira bagitikire kurita makosa ndire atongere bangi bachumire na kubarita makosa babakiaria na nyuma ya kwithira kwina kwelenera miario gatigati ikangavana wa Meru Mutuma Ntwethinkia nora wari gavana wa Baile county ya Meru Peter Gatiro Munya bakiwa Gatiro Munya na ari mutongere wa Meru na nende kinyawe aina kaita kana ina kanya kakwithira akirwa mana kuona kuri biuri na rakona utongeria titi na mbere nkuru kiba kiromba nende kwithire akwina gutia na siasa ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia Itobi mbeta ndonga na teng secretary ogia maga PNU Meru County akwanda kuatire kwina mugurura tucoya muno mara na mangite munya tha cionthe na tachi ntobe munya aria neto muthia tathiata na pia ese ta muguro njuri tuma muguro njuri kwenda kwenda kwera muguro huu na hiyo atana munya kabisa na embe tiro we ene mbi yapo kuona na utombo ta na ara Meru County oro nyira utuguria ronde tekundo kaira na guria wetwarangari okwenda no kuwa antu bembe siwini chokora siwini nini kagondo kwera wana mzee turesi marenene tafadhali sana tosimiane kabisa
na siazi itaginya siazi 2026 twete mweri wa thatu na twacemania na twetania muno ta makena akwenda kwariria manto ya mairi thatu kana manto ya kianiki kuhusu munya rira munya ari mutongoria wetu ai gavana tuonete maendeleo maingi sana tugone nya kianiki antu beto igegeriro thingo na kilobu ngeti tare cie gwarukanga tubanjiriria huku motheri utheri kioro kiongwa kire kiara tionenya muntu guthambia kia uyurire katuguria rugo utheri atwina munene ombo tutethia batwe katuronere kaba munya ro tongorie nebo ibu ntoto kwa 27 tumuwete njara turethia tumugaritio tuko na muthenya na ndeka cionte PNU Franklin Muthari ni chairman wa bunduge kia bonda itugwira munya iboya no ntubonya kia nikike toge mbere no twiriera na kioro atwokera kusogere munya ngata no ntubo twiriera kia nikike to atwiriera ya munya atwiriera kia nikira to ne nyago sima na ile to bunduge kia bonda eto musogere ngata mno na ko nyaga bikibiki ko atwera to bunduge kia mairi tatu iko kato atile te gundi na ke yeto eto ko mya masimu munya ko renge tutethia bingi na bingi antu babe bagabirite gavana tumutuma twethingia ibatwiririo batutumba utethwe gavana na gavana ethumite wawetu bonthe bairamba bayukasibi bathanu mutuma batuingile betere mero ututuginyila batutwire ao maithato tutona inya maendeleo nombi ngara getona igologi isitwengana tugabira turengana utebinge seitie biu kabanga bano togere ganike ageyago gaganike yeto na ndera kwa miawa wale mai wale ganike ge ai dizai yale ganike ge kolla mega na PNU lapita munya na tukichokera nterechi ya Tharaka mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka wijikene ya Gitonga Murugara na chumirite na kumba kutereka thanene achukuru ya Tharaka ni kiraba wete ni ubete kwethire kirumire na gukire kithomo kia uteana ubundi kaite no kuwa yuthi ibethire bakiure guchumire na guciandikithe ya ringi kura kenda bethira baichala tungire bara bakwenda bobe bongwa ithrono tutebie mwaka wa 2027 Kiri gikaro kia mwanya na Rito University na College Tuksa mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ora na patroni wa Rito Baba na bagathiritia nene nontu bwa ngwataniro embegere bonanite tankia maino. Congratulations Tuksa. Tuksa umekuwa na you've been around for some time. You are actually the successor of an association I used to lead when I was very young. Nara Murugara kathiritie utongoria bwega bwa University ya Tharaka etongoretie Vice Chancellor Peter Kenya Muriungi. Professor, continue leading Tharaka University, one of the best universities in the country and one of the best universities in the world. Sio kweli? Our university Tharaka is one of the best. Usijali jua. Don't worry about the heat. Don't worry about the aridity. Hakuna mvua, lakini university yetu is one of the best. Ikiathikira kinyete imomereria matagite kia mujumbe mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi mwaka wa 2027 ni tambaye urauritie mbiombithe kwibandikithia taringi kura ni kenda bomba kuthura atongoria baraba kwenda bari bongwa. Youth political participation. We have really failed as young people because let me tell you what happens in a democracy. You have to go and talk through your vote. Making noise cannot count. You have to go register as voters and go choose the leaders that you want. As we celebrate, as we support our favorite candidates, we cannot do that without having a vote, which is your voice. That we cannot help them. Hata tufanye aje, tupige sherehe, tufanye nini, tushangilie, kama hamna kura, hamwezi saidia jiji, hamwezi saidia wale wote wanatafuta viti. Ukweli ama uongo? So the first thing we need to do, young people, is to make sure that we register as voters so that in 2027 we can be able to exercise our votes and our democratic rights so that we get the leaders that we deserve.
magetiga munga Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara Waiguna. Ibo ya mno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna kumanterechi ya Tharaka na riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna yatwigira gatanta ka Ndeto achia Meru TV oro mbetikire ngochokere nkatho cha mwanya mno ntobotu thiatira akimitando yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube amona kinya tuthiatira kidisiginet na pang Meru TV kenda kugwata Ndeto rachi utunduka Meru na kinya ome ya Meru wandiki wetu ba Ndeto baraba kinyitheti thigire nterechi onde cha Meru na kinya ome ya Meru akenda utira yarayo karika maturani to yawata na kinyi tukumba kwithira tukiona kanya akakunenkeria mutegeri wa Meru TV kinyabuto abochokire nkatho che mwanya ntekoli muringi wicha na mwerekerio kwa Mr. Phineas kinya wibo chokire tunkanya mno ntubotira Ndeto cha Meru TV oro chikumba kwithira achi kinyanira.